Asicoce. Let's talk about it. Asicoce. Let's talk about it. Asicoce. Liviki lelisha episode lesha sivakashi lesisha ma likes lamasha ma streams lamasha mhlambe nawe mangabe umusha angikwamukele ku Asicoce na Prince Vilakazi. If ngabe benginemoto bengitothi imoto lesha but I wish so ku episode yethu yokuqala sibe na 93 ma streams angibonge kubo bonke laba streamela episode followisha ku SoundCloud utokhona kungaluzi nayinye episode Asicoce na Prince Vilakazi. Then ku Facebook igama le page Asicoce na Prince Vilakazi. Next week stobe sine first live episode yethu ke sizokhipha ivenue ukuthi siyobe sikuphi. Make sure ukuthi mangabe ul artist ulampumalanga noma ukumedia uyayilalela nayi episode nayi mangabe ulapha bathoni fika kule venue ngemgcibelo siyobe sixoxisana ke neMpumalanga Annual Music Media Awards mhlambe ne registration tobe yendeka ude undothola ama details ku Facebook kungena ku episode yethu namuhla ke namuhla sizoxoxisana ne journalist Nondumiso Nkambule kufaka mhlambe i backstory kancane ukuthi tobe kwendekani le episode le before singena kuyo basifunza same class senda i-radio production e-college but beka i-journalist asebentela lenye newspaper. Then this day ngelanga leka landzela ngayo i-SOPA noma waya ku-event ye-SOPA. Then from there uthi makabuya ke back eclassini because besingakahambi naye sathi akasixoxele ke ukuthi kwendekeni le ku-SOPA. So ngiyathemba nawe utofuna kuva ukuthi kwendekeni lalela. Mina ngihamba ngegcwele map angihamba la sikhona egcwele imaflex ya ngegcwele funa ebo letinga ufuna vele ngale kota wonke next line ile lokho vele ngisengena so vele ngihamba sola namo khambele lokho tswatsi laba yibo botana ngale wonke laba ngilekile ngihambisela lokho kancane kufuna vele la mahile yabo vele mosina letinga ukuthi lokushaya bona mahila black seyibonus we kamo ngicela kabe ditse over you know siyaba yebo sengithini mara phela akusakhona kuhamba so bambukile vele sekufuna ngini kakhulu Sejala dari waktu bakal lebih punya juga lagi bawa asiwa na usulah lagi Cape Town then flight please no uko yang nanti kalau question yang mana sekarang itu ada bela botol ini bela kolam bela mas ese soal mau jangan terusnya ngasang lagi yang mana bela ni mana bayar tak jenuh wo masa we asal bela sama bela masih ada bela yang jenuh wah pincar left side mai kalau bamba pambukan sebab asal bukan boleh dari sekian shalom pause bela je dengan yang pun perkara ini kita sekian gini tahu belum nama gini kan ya Oke, nggak terus lo tanggai krim ya gitu nih calo itu yang nanti terus kan sosin kotor nada lo sih ada nih apa pun dia mah penis malah anda lebih bangal ini anu le mini bens safe it's so safe ya safe nggak kau kena itu dia calo jadi kalau mesti kalau kamu nanya lah sih itu kena oke udah tipis ya sakit lo nanti oke ke speech biar aku mana oke bila aku mau cuma ini lagi kerja aku ya aku nak buat iyo kufuna itu engage involved aku akan cari bon na ada idea kalau business orang cari business ada bila register company ya aku dan pada waktu itu zalam saya nak dia tu kalau fund itu jangan menengah ini orang bila aku tu kira kalau bila aku open the second kan namun je bila aku minum semua saja bila aku business ya saya idea jadi lepas parasha bangsa saya sesuatu apa saja aku punya image dua image soal aku Vele ngapala sati mali konde bu. Okay, also share my question yalongithi ma journalist la. Okay. Yokuqala lo mabuza kula ma business beka khona ama business ya agriculture or any business. Okay. One to tell agriculture vele uthi then define kakhulu bese okay, asengisiko asithule ngahlangene bo. Namhlela lana mina uma sithiyeke lezi lokudla lokuvulile ukudla bo. Funa ukuthatha lokunye ngokuthengisa yabo. Then bese asithole ngibili ima ephubeni. Then funa ucabangele phambili ukuthi ukuthi okay, yabo lo muntu ayibhokela ngingafuma edisi. Awuthengisa inzalo ukuhlela lapho ngithenga anye isinenjalo bo. Njalo iyakhula. Then nangala iphele if ukwathi kupheka yabo. Sola umuntu samali ukuthi invest business yakho yabo. Mara umuntu akaze invest kwendovile la ibona ukuthi yabo. Sesamani invest business yakho uphele ikhule njalo. Noma ngabe ngiphi business ake ngidleke iyipayisekela kakhulu. Noma ngabe ngiphi. Okay. So i-NYD lo office la ngulana spread still ngale. Ngale yabona ngale la dama tlatlana yabona ngale prominent ngale ngase GP wathana GPF kumbe ngale letulu ngale yabona amabhasa ngale yabona
Okay. Khona kubona ngale. Okay. Beside the premium ngibani umnyelo umbonile kuma MEC? Ma MC bekuna basimali MC Kolwane edala kusho ukuthi yakuphi departments then finance then engineering sakhona abase MC wathi minister yena babhala ma MC okay ngasho ukuthi ngene MC Kolwane then Dr. Malinga ke mayikhohlele yonke sisefu naye ngibona nje bonke bomsebenzi Afrika bebakhona banjeyana leso TV konke rise FM manje vele bekuthiwa nje ukuthi basasele wena namabuzana khuluma ngani ngoba uthatha selfie naye nakhuluma iselfie le ngamtshela okay ayijele nayo bayisekela kakhulu wangena ukuthi details ebalule ngifuna ngibacontact bangiside bokulendo leli ngifuna uyiqala njani ngijabule kakhulu nje vele ngijabule kakhulu vele ngiyabona 2018 toba mnyaka lo right for mina na youth yabona. Okay, Dr. Malinga ngikhuluma ngani beside the selfie? Ngibhutshisa ama-selfie yabona nje masedunyana. Okay, since bona Dr. Malinga ashaya i-kick dance la sikhombe ukuthi uwenteni Dr. Malinga. Okay, please I'm good at jive yabo. And I'm not saying kids ngaja mina but uhambe njalo ke episode 2 wethu khona la ku Asicoce na Prince Vilakazi satoba naye ke Nondumiso utobuya la sibe nalenye episode la sitokhuluma khona maybe for 20 minutes sathi ngaye uku media uku entertainment uku modeling uku business so kunyende lesitokuva makafika khona la ungakhohlwa ke uma ngabe unembuto hamba ku comment section ubude page Asicoce na Prince Vilakazi ku Facebook ku SoundCloud upress follow uthola onke ma episode again next week Saturday sikhuluma ke neMpumalanga annual Music Media Awards batobe basivakashele khona la endzaweni yalapha abathoni bato hostwa ngithi mangabe uhlala lapha Baptini iba khona utotibutela ama questions ukhona apply mangabe wenda music or ukhona ku nominator I think we are the nominator go apply for a nomination then batobe nominator then mangabe wenda ne radio as well come noma mangabe uku media but uma ngabe mhlawumbe sekuzeni nalapha abathoni utolalela le episode then tobalandzela epage indabo lembana episode lelandzelako #let's talk about it #Asicoce. Let's talk about it, Asicoce. Let's talk about it, Asicoce. Let's talk about it, Asicoce.